Turabasuhuje tunabaha ikaze. Ubundi twebwe utwite buri diru ariko ya makeya, ntabwo ari buri diru uko ibonetse yose ngo niko tuyifata twebwe, ni buri diru ariko tubona ko ari ya yindi ya makeya, za mari zitwa byungura. Abantu bamenyereye kuri iryo zina ryitwa byungura. Ni ahantu heza rero, tukuzaniye ikibanza hano mu murenge wa Bumbogo, ni hafi neza n'umuhanda, ntabwo gikora ku muhanda ariko ni hafi n'umuhanda, tubabwira ko ari ikibanza gifite ubuso 644, kiri ahantu heza kandi hateretse aricyo kiki muri kubona imbere ya kamera, ni hanini rwose, gifite inzira nziza ikigeraho, mubona ko ni ahantu heza hateretse, imbere ku muhanda haratuwe cyane, mbese bishatse kuvuga ko uramutse uguze iki kibanza uri umwe mu bantu baba baguze ikibanza kiri muri karitsiye nziza. Twumvikane, ni ikibanza gihendutse, gihagaze miliyoni 2,700,000. 2,700,000 ku butaka burimo ibibanza bibiri, urumva ubuso 644, harimo ibibanza bibiri. Ni ahantu heza rwose, ubu turi kugana ku muhanda, ni iminota mike ugera ku muhanda. Ni ahantu heza mu buhinzi, ni ubuhinzi ariko ahantu hafi n'umuhanda, ubuhinzi buri mu mujyi wa Kigali buba buri buke cyane. Ahantu hose tuhabara mu bibanza. Urabona ko hari haraguru yaho hatuwe neza, ni ahantu hari kubakwa amakadasiteri, ho ni mu miturire, mbese imiturire yacu iri haraguru yaho, ntago ho haragera mu miturire. Ni ahantu heza nk'uko uri kubibona, ni ahantu heza cyane, ushobora kuza kugura ibintu bikakugendekera neza. 2,700,000 ni igiciro kitari negosiyabule, ntacyo, mbese ntabwo kijya munsi, kuko twebwe tugerageza kuvuga amafaranga bitari bya bindi byo kuza ngo uranegosiya, ngo uragira ute, oya, twe dukora kinyamwuga, akazi kacu tugakora kinyamwuga. Urabona ko imbere uko tugenda dusatira umuhanda, tugenda dusatira ingo zigiye zitandukanye. Ni ahantu rero ushobora kuza kugura, ukishimira kuhatura, cyangwa se waba uri umucuruzi ukahacuruza, nyuma y'igihe gitoya wihanganye, hakaba hari kwikuba kabiri cyangwa se gatatu. Ni ahantu heza cyane, mbese ni diru budakwiye gucikwa y'amafaranga makeya. Turi gusatira umuhanda nk'uko uri kubibona, ni ahantu heza, aho tugiye kugera ku muhanda ugahita uhabona. Utirimutse gatoya rwose uhita ugera ku muhanda purinsipale, umuhanda mukuru. Ni ahantu ubona ko hatakwiye kugucika. Urabona twari turi imbere y'iki gipangu, twari turi inyuma nako y'iki gipangu, none tuje imbere yacyo. Ni ku muhanda neza, kiriya kibanza giherereye. Ni ahantu hadakwiye kugucika rero, tubasaba kujya mukora icyitwa sabusikarayibe, ukareba videwo ariko ukanakora sabusikarayibe. Ikindi komenti, ikintu idufasha ni ukumenya ahandi hantu tuzajya tubarangira cyangwa se tuzajya tujya, kuko tujya mu mirenge igiye itandukanye y'aka karere ka Gasabo. Aha tubibutsa ni umurenge wa Bumbogo, uri mu karere ka Gasabo. Komenti rero idufasha kugenda tumenya ibitekerezo byanyu, nimba hari icyo mwifuza ko tubabwiraho tukakibabwira, tukaza kubisoma muri komenti tukabasubiza. Rero ni ubwo buryo dukoramo, komenti nayo ikagenda inadufasha, kandi munasharinga amavidewo abantu bagiye batandukanye, kugira ngo nimba hari imari itambutse we yakenera, wowe uhita uyifata mu ba mbere cyangwa uyimuhe mu ba mbere. Murakoze rero, turabashimiye, mugire ibihe byiza.